dana ya ngari mo dong pepe wek ngari mo budu ko mero ba achulo wache nyim ki riyo ki nyim kuman ko nyim ka ini chieri poro ka kayo ne ini kayo maditi keri chi kain kuman ko I kayo maditi mai kayo maditi ene genero yuwer ka gota Museveni eno won lobo nyim ka ini kayo yin pe kwanya gaba mo nyu biya yana ye ini riyo kere riyo ku biya agaba mu kene no ber kit je mo ti ye maka yero rubu nyim we ko nyim beru ke te winyo ne ti nyim ki riyo ki ngo ka yini kayo ma dirti chi yera nyira nyim ma foro era riyo kwere kuman ko nyira nyim mo ma no pe dogo la pe poro no foro ma be era yini riyo kwere kuman ko era yiti riyo ne poro ni mena kore no before Yesu Kristo ti ukwak la dit lobo ki nyar manda wuru nero mego ni ki keri office pala dit lobo ki come peda ki ker ni ko ite ko kweli ki ker office pala dit lobo ti an lo ke ti wan wak me agago manaka ya no do no minister madaka no ber me ka chane ki giene ki kwija before Yesu ya pa no nyi ngari ti ni enini matieni ki gwagi karne o en wono bo winyu gopa madan lu abal kari mukene payo weke ki balu kuman ba amira wechi woni gino weko ki miu position eni me beru minister ka korni ki miu me foyo wona ye pe me foyo won pikui mabe ma wono bolo ki Museveni I want to inform you that Agago was the best in the whole of Acholi in voting His Excellency, the President of the Republic of Uganda, with 74%. With 74%, I'm telling them not to blunder again. With all these initiatives here. Utia winyune. Chi pochi enini ki miu ki poi wa poya wa ki mini wa goir ni obecha nyar la dir logo. Peo bal kumamba peo bal kai kom lok jomo kena ye pe wo uno mio don kong mi wara ka kuiru chet mere ano post no wara enu ti don pe ragere jo amio temo tian gini won wek gutem kumamba